Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibanda ku makuru aba ari kuvugwa cyane ku gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu butungane aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse nandi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora kuko ibikorwa biriko biraba hagati yabo ni ibikorwa biteye ubwoba kandi byerekana ko mu mugambwe uri ku butegetsi harimo ikibazo gikomeye cyane kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ntacyubahana gato umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu aramubuza gukora ibintu ahubwo akajya yabikorera icyo kugira ngo yerekane ko ari umugabo afise imbaraga kandi yerekane ko perezida Evariste Ndayishimiye atamukanga nkuko nyine akunze kwigaragaza nk'umugabo w'igihangange kandi umugabo utavugirwamo twari tumaze iminsi itari mike tubaha inkuru zijanye n'injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi CNDD aho umugambwe ku butegetsi wamaze kwigaburamo imirwi ibiri hakaba umurwi ushigikiye perezida Evariste Ndayishimiye hakaza n'undi murwi nawo urimo abantu bakomeye cyane bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bahagurukiye perezida Evariste Ndayishimiye bashaka kumutembagaza ku butegetsi ibintu byagiye kunyuka nyine aho Reveriyano Ndikuriyo yama mu ngendo zitandukanye mazone atandukanye bikaboneka ko ari ingendo zifise icyo zihatse kandi bikaboneka ko ari ingendo ziteye ubwoba kuko perezida Evariste Ndayishimiye yarabyihweje ndetse n'abariko baramuhanura bamwereka ko izo ngendo umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ariko aragirira mu mazone atandukanye y'igihugu ari ingendo ziteye ubwoba kandi zishobora kuba ziriko zirategura ikintu gikomeye cyane kuko Reveriyano Ndikuriyo ariko arigaragaza nk'umuntu wegereye abanyagihugu kurusha uko perezida Evariste Ndayishimiye yegereye abanyagihugu kuko perezida Evariste Ndayishimiye we yama mu ngendo zo hanze y'igihugu mu gihe Reveriyano Ndikuriyo we yama mu ngendo zitandukanye mu mazone atandukanye y'igihugu aho agenda yegera abanyagihugu ariko ababirabira hafi ndetse n'abahinga mu bya politike bakabona ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ariko arategura ikintu gikomeye cyane ku buryo perezida Evariste Ndayishimiye azikangura igihugu bamaze kukimupapura kuko Reveriyano ni umugabo akomeye cyane kandi afise amayeri menshi cyane akaba ariko arakoresha umukenyero wo kuzenguruka amazone atandukanye kugira ngo abanyagihugu bamwiyumvemo kandi n'abanyamugambwe bose bamwiyumvemo abashe no gushikira imbonerakure ziwe aho nyine abandanya kuziha uruhigi rutandukanye rwo guhiga batavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi CNDD byose nyine akaba ariko arabikora kugira ngo yigarurire abagumyabanga kugira ngo nazana igitekerezo cyo gutembagaza ku butegetsi perezida Evariste Ndayishimiye abagumyabanga bazacyumve ku buryo bworoshe kuko bazaba baramaze kubona Reveriyano Ndikuriyo kari we abegereye mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye yama mu ngendo twagiye tubisemerera kenshi kuri nombonesha kure tukerekana ingene nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi uburyo ki ari kwigenza kandi akaba ari uburyo budahumuriza aho benshi nyine bahise babona ko ibintu bishobora kuba bikomeye kandi byaba bigeze ahantu habi cyane ku buryo na perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamuhanura barabye ibintu Reveriyano Ndikuriyo ariko arakorera mu gihugu hose babona ni ibintu biteye isoni kandi babona ko ari ibintu bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye niho nyine perezida Evariste Ndayishimiye yategeka umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ko yabwira abandi bagumyabanga ndetse n'abanyamugambwe muri rusange ko atamanama yemewe gukora mu minsi y'akazi ibyo byose nyine perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabikoze kugira ngo agabanye ingendo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ariko arakorera mu banyagihugu kugira ngo areba ko yategura uburyo ki amwikuraho ariko Reveriyano Ndikuriyo kugira ngo amwereke ko iyo ngingo yamufatiye itamuraba kandi amwereke ko atamutinya uyu munsi rwose yazindutse ajya mu ntara y'Ibitoki aho yakaranije abanyagihugu benshi cyane kandi akabakoranya mu ijoro ibyo bintu nyine bikaba byaje byerekana ko Reveriyano Ndikuriyo atariwe atarebwa n'amategeko atangwa na perezida Evariste Ndayishimiye kandi bikaza byerekana ibintu ko byamaze kuyangara mu mugambwe uri ku butegetsi hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo n'abamushyigikiye bashaka kwikura
gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu mugambwe ku butegetsi ni ibintu biteye ubwoba kandi bishobora gusiga bisambuye igihugu cy'u Burundi, kuko abarundi ntibazi uwo bayoboka muri no minsi, mu gihe Reverien Ndikuriyo yigaragaza nk'aho ari we mukuru w'igihugu kandi akigaragaza ari we nyine yegereye abanyagihugu ku rugero rwo hejuru, hanyuma perezida Evariste Ndayishimiye akama mu ngendo zo hanze y'igihugu. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko harimo ikibazo gikomeye cyane, kuko abarundi ntibazi uwo bagomba kuyoboka by'ukuri, kuko Reverien Ndikuriyo biraboneka neza ko ari we yegereye abanyagihugu kandi bikaboneka ko ari we ariko arategura ibintu bihambaye cyane, mu gihe umukuru w'igihugu nawe nyine yama mu ngendo zo hanze y'igihugu, ingendo nazo zihombya igihugu ku buryo bukomeye cyane, kuko biboneka ko nyine izo ngendo yamamo ataco zimarira igihugu, kuko biraboneka neza ko ari ingendo nyine zo kwangiza itunga ry'igihugu. Ari nayo mpamvu nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo mwabonye mu minsi iheze abwira perezida Evariste Ndayishimiye ko kwama mu ngendo ataco adefanda atabyo bimaze. Byose nyine bikaba ari ibintu byaje byongera ku mashari yarari mu mugambwe ku butegetsi, aho nyine umugambwe ku butegetsi wamaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakabamwo umurwi ushigikiye perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande hari umurwi wiganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza uterekwa impinduka ndetse n'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye bagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo bamukure ku butegetsi, kuko barazi neza ko igihe perezida Evariste Ndayishimiye akiri ku butegetsi azahindura ibintu byinshi, kandi muri ibyo azahindura bikaba bizabagiraho ingaruka zikomeye cyane, nk'uko nyine mwatanguye kubibona aho yagiye afata ingingo zitandukanye, kandi ukabona ko izo ngingo ziza zireba bya bihangange bikomeye cyane byinyegeje mu mugambwe ku butegetsi, byiganjemo abajenerali bo ku rwego rwo hejuru barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD. Akaba ariyo mpamvu nyine bariko barafatanya kugira ngo bikureho perezida Evariste Ndayishimiye, kuko barazi neza ko atazigera abihanganira. Akaba ariyo mpamvu nyine bariko baraha impigi umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi kugira ngo yitware uko ashaka kandi yereke perezida Evariste Ndayishimiye ko atamutinya. Byose nyine bikaba biri gukorwa mu ntumbero yo kugaragaza ko perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye hanze abarundi. Akaba ariyo mpamvu nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ariko arazenguruka amazoni yose agize igihugu kugira ngo yigaragaze ko ari we mugabo w'ijunja n'ijambo, kandi akaba ari we mugabo ushobora gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu cy'u Burundi. Byose nyine twari bateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibikorwa byose byahagaze kubera urugendo rwa Reverien Ndikuriyo. Abanyagihugu bo muri zone Cibitoki komine Rugombo baridoga babyuwe isaha 9 z'ijoro kugira baje kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD Reverien Ndikuriyo. Mu gitondo ibikorwa byose byari byahagaze muri iyo zone. Abanyagihugu bibaza impamvu bose bafatwa nk'aba CNDD kandi hariho benshi batari muri uwo mugambwe w'inkona, umugambwe bagiriza ko ari we wishe ubutunzi bw'igihugu. Abatwandikiye bavuga ko ibyo babonye bitabaho n'iyo umukuru w'igihugu abagendeye. Bavuga ko Reverien Ndikuriyo yigenza nk'umukuru w'igihugu kandi ko ibyo akorerwa aho yagendeye biba bisumba cyane ibyo perezida Evariste Ndayishimiye akorerwa iyo yagendeye zone runaka. Umunyagihugu wo mu Rugombo yanditse ati ndagize mwiriwe, hama nukuri ibintu byabaye mu ntara Cibitoki ntibisanzwe. Muri aka kanya amabutike arugaye, restaurant zirugaye, abana ku mashuri batashe, abantu bari bagiye mu mirima babatse amasuka kugira basubire mu mihana yabo. Urumva nukuri muri rusange ubuzima bwose bwahagaze. Ibyo byose byabaye kubera urugendo rwa Reverien Ndikuriyo muri zone Cibitoki. Sinzi yuko twese turi abasendefede mu gihe badutegeka twese kujya kwakira umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, kandi twese ntago turi abasendefede kandi n'intumbero sendefede ifite twese ntago ariko tuyumva. Ariyo mpamvu nyine abanyagihugu twese batakadukwiye kudutegeka kujya kwakira umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Sinzi niba ibintu biriko biraba perezida Evariste Ndayishimiye abizi. Guhera ejo mu ijoro bariko barararika uno munsi naho babyutse saa 9 y'ijoro bariko babwira abantu ngo baze kugenda kumutegera. Ibintu mbonye nukuri na presidenti yaje ino ntabyo baza bakora. Bidutangarize babone ko bitadushimishije na gatoya.
aho byabereye ni muri komine Rugombo zone Cibitoki ku kibuga ca paruwasi Cibitoki. Ni ukuri guhera kw'ibarabara ry'9-8-6 amabutike arugaye. Urumva mu ijambo rimwe ubuzima bwahagaze kubera umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramutegetse ko atagomba kongera gukora ingendo, ariko kugira ngo amwereke ko amusuzuguye yahisemo kuzinduka uyu munsi agendera intara Cibitoki muri komine ya Rugombo. Uwundi munyagihugu yanditse ati ya majambo ya Ndikuriyo njewe nari nzi ko ari uguhumwa amaso amakungu, uyu munsi yiriwe Cibitoki centre. Nta kazi ka leta kakozwe n'amabutike yugawe, ibarabara ugeze kuri stade ya Cibitoki hari hugawe, imodokari zirinda kuzunguruka rwose aho ngaho, ibintu byose bitari bimenyerewe kandi ibintu bitajyaga bikorwa iyo umukuru w'igihugu yaje, byose byakozwe kubera umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD wamengo niwe mukuru w'igihugu mushasha, abanyagihugu bakaba batarabibwiwe. Abanyagihugu bahenzwe ko ari umushiranganje wa mbere ari kuri stade mu gihe cy'isaha 4 z'igitondo, niho bosidukana niyo nka bakaja kumwakira basanga ni Reveriyani Ndikuriyo. Ibyabababaje ku rugero rwo hejuru, kuko iyo bamenya ko ari Reveriyani Ndikuriyo ntawari kujya kumwakira, kuko byaramaze kuboneka ko ari umugabo nyine akoresha amajambo ateye ubwoba, kandi akaba ari umugabo avuga amajambo adahumuriza na gatoya, aho abandanya guha impigi imbonerakure kugira ngo zijye kubangamira abanyagihugu. Byose nyine akaba ari ibintu byateye abanyagihugu agahinda, bakavuga ko ibintu Reveriyani Ndikuriyo ariko arakorera mu gihugu ari ibintu biteye isoni cyane, kandi akaba ari ibintu bibabaje byerekana ko igihugu cy'u Burundi kirimo ikibazo gikomeye cyane, kuko basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukurikirana ingendo umukuru w'umugambwe ku butegetsi amazemwo iminsi, akaraba ko ari ingendo ziba zikwiriye. Ibyo bibaye mu gihe Reveriyani Ndikuriyo wenyine yari yatangaje mu ndwi iheze ko atamakoraniro y'umugambwe arekuwe ku minsi y'imirimo. Ababyumvise bari bagize bati birame tubone, none uwavuze iyo ngingo wenyine byamunaniye kuyibahiriza, kanatsinda ni wenyine asanzwe akoresha ayo makoraniro agahagarika ibikorwa byose aho agendeye. Iki gihugu kizotera imbere gute cama mu bintu nk'ibyo, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yama mu ngendo, kandi ahageze hose agahagarika ibikorwa byose by'abanyagihugu, mu gihe umukuru w'igihugu nawe aba yibereye mu ngendo zo hanze y'igihugu. Urumva koko igihugu cyatera imbere gute? Ninde mu Burundi ashobora kumvisha Reveriyani Ndikuriyo ko amategeko yerekeye abarundi bose, yoba ari Perezida Ndayishimiye? Ninde azumwobahuka koko muri no minsi ko biboneka ko yamaze kugira ingufu zikomeye cyane, kandi bikaboneka ko ariko aravuguruza umukuru w'igihugu ku ngingo zitandukanye umukuru w'igihugu abo agenda afata, aho nyine we yerekana ko izo ngingo zitamuraba, kandi akerekana ko ibiriko birabera mu gihugu ari ibintu rwose bitamuraba, akaba ari byo nyine biriko birashavuza abanyagihugu, bakabona ko bahenzwe na leta Evariste Ndayishimiye, kandi bakabona ko ibintu bishobora kubandanya biba bibi cyane mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye atakora igishoboka cyose ngo ahagarike ibyo bikorwa by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ko ariko babwiye ko Reveriyani Ndikuriyo yoba yabujijwe ya manama y'urutavanako, ariko uyu munsi nyine yerekanye ko atayabujijwe, ahubwo ko nyine wayamubujije amusumbya imbaraga. Kuwa gatatu iheze ku igenekerezo rya 25 ukwezi kw'icumi 2023, umunyamabanga mukuru wa CNDD Reveriyani Ndikuriyo yarakaranije indongozi za CNDD mu ntara ya Bujumbura. Mu byo yatangaje harimo ingingo idasanzwe igira iti muri iyi ntumbero yo kugwiza umwimbo, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe busabye indongozi z'umugambwe mu ntara, mu makomine no mu mazoni ko zitasubira gutunganya ibikorwa by'umugambwe bihuriyemwo abantu benshi mu minsi n'amasaha y'imirimo. Ibyo bikorwa bizohora bitunganywa mu mpera z'indwi n'iyindi minsi y'akaruhuko, ariko igitangaje ni uko nyine ari we yahise abikora. Ibikorwa birekuriwe gutunganywa hagati mu ndwi akaba ari ibikorwa bitumiwemwo indongozi gusa, naho nyine hisunzwe urutonde rw'ubutumire rwanditse. Ibujijwe ni Ndikuriyo yahora abikora, n'uyu munsi yabikoze kugira yereke Perezida Evariste Ndayishimiye ko atamukanga kandi ko atamutinya.
Igitangaje mu ngingo Reveriyani Ndikuriyo yatangaje ni uko ibyabujijwe ari we nyine yahora abikora. Kuri ino mboneshakure twari tumaze kwerekana kenshi ingene CNDD-FDD ihonyanga amategeko agenga imigambwe mu gutunganya amakoraniro mu minsi n'amasaha y'akazi kandi bibujijwe. Mu ngendo z'urutavana ko amazemwo igihe mu mazoni yose y'igihugu, Ndikuriyo ntiyahengeshanya guhagarika imirimo yose mu makomine nk'uko none yabikoze uyu munsi muri komine ya Rugombo, aho ageze amashuri yaca ahagarara, amasoko akugarwa, hamwe inama zakorwa ijoro bigatera amakenga. Ni kenshi twaniyamirije ingene ajana abajejwe intwaro mu bikorwa bya CNDD akabikora mu myanya y'akazi bahemberwa n'igihugu. Ndayishimiye yoba yikanguye akabona umukino wa Ndikuriyo, ariko naho yawubonye biraboneka ko Ndikuriyo amaze kumusumbya imbaraga kuko yamubujije gukora amanama yaramaze iminsi akora, ariko kugira ngo Ndikuriyo yereke Perezida Evariste Ndayishimiye ko amusumbya ingufu yashimye guhita abisubiramo atanindwi iheze. Ndikuriyo yoba wenyine yifatiye ibihano canke ni Ndayishimiye bimufatiye ingingo aca anamutuma kuja kuyivuguruza nk'uko nyine byari bimaze iminsi byibazwa koko niba iyo ngingo Ndikuriyo yatangaje ari we yiyumviriye cyangwa se niba ari umukuru w'igihugu yayimutegetse, ariko biraboneka neza ko ari ingingo yari yategetswe n'umukuru w'igihugu, ariko akamuhenda ko agiye kubikora akanabivuga. Ariko igitangaje ni uko uno munsi nyine yeretse Perezida Evariste Ndayishimiye ko amusumbya imbaraga agusubira gukora ibyo yari yabujijwe. Ico bikoze muri no minsi biraboneka ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba atanguye kubona ko ingendo za Ndikuriyo zifise ico zinyegeje. Muri Myandagaro igisirikare carabujije kwambara imyambaro ya gisirikare n'iy'igipolisi, mu gihe Ndikuriyo yari yasigaye aduga muri izo nama yambaye imyambaro isa n'iy'igisoda akongera akayikwiragiza mu mbonerakure. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho twerekanye niye kuri no mboneshakure ingene hari abakoresheje iyo ngendo mu gufata ubutegetsi mu bihugu bitandukanye ku isi. Amanama rutavanako ya Ndikuriyo nayo yatuma mu gihugu cose Ndikuriyo aboneka nk'uri hejuru y'inzego zose ku buryo ahagarika imirimo yose y'igihugu mu karere aba agiyemwo. Mu mwanya muto Ndikuriyo yari yashoboye gutanga ishusho y'umutegetsi yegereye abanyagihugu kurusha Perezida Ndayishimiye yibera mu ngendo z'urutavanako hanze y'igihugu. Nta wundi mukuru wa CNDD yari bwigere yirekana nk'uri hafi y'abanyagihugu kurusha umukuru w'igihugu uretse Reveriyani Ndikuriyo. Iyi ngingo yafashwe mu gihe haheruka kugenwa igiturumbuka abanyamabanga ntunganyabisata bashasha muri CNDD-FDD. Ababikurikirana hafi bavuga ko abagenwe begereye cane Perezida Ndayishimiye. Birashoboka ko mu burarongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyani Ndikuriyo asigaye afise abamuhinduza ingingo, ariko uyu munsi yerekanye ko nta muntu ushobora kumuhinduza ingingo naho yaba umukuru w'igihugu. Mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igico, reka tubahe umwanya turebe uko bizagenda, ariko biraboneka ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba kandi bishobora gushikana igihugu ahantu habi cane.